ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere ni ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ni mu nkundiro rero tuze twubure page nshya ikomeye cyane aho nakubwira yuko ingabo z'aba FDNB zari zirundiye mu ndondo ya Bijombo ahangaha ni mu bice ndumva twagiye tubiganiraho aho bari bagiye kuri gushyira ibirindiro bikomeye cyane muri ndondo ya Bijombo. Ubwo ni mu ndondo y'Ubuvira niko twabivuga, ariko akora yuko bakikije kano gasozi k'Ubuvira biravugwa ko abasirikare bamanutse bagiye mu bice, mu gihe abari mu mujyi wa Uvira bo bamanutse bayerekeza Imakobora ndetse ni Baraka. Bivugwa yuko ari ubwoba bukomeye cyane kubera urwego rw'ubutasi rwa ihuriro rya FARDC rwamaze kuvumbura umugambi ukomeye wa AFC M23 wo kugaba ibitero muri Uvira ndetse bakanawigarura, bagahita bafungira rimwe abasirikare bari muri ariya misozi ya indondo y'Ubuvira ndetse na za Mwenga. Ni mu nkundiro rero tuze turebe ko situation ihagaze, turebe akantu ku kandi aho bigaragara yuko ihuriro rya AFC M23 ryamaze gutegura umugambi ukomeye wo kuba wagotagota abasirikare ba FARDC muri biriya bice bigiye bitandukanye by'uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi wa Uvira ndetse no muri ibi bice n'ubundi bikikije Uvira. Ku murongo wa telefone turakira umuroke Infama atubwira uko situation ihagaze ndetse nuko imirwano imeze mu bice bigiye bitandukanye muri iki gice cya zone ya Sud Kivu. Ni munyemerere rero mu makanya gato mbere yuko mujya mu kazi cyangwa mwebwe muvuye mu kazi k'ijoro, mbere yuko muryama amubanze mwumva uko situation ihagaze. Mbere na mbere ariko reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, mwe mwabashe kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda kuri subscribe, bityo mukaba abanyamuryango bakadasohoka tukajya tubana buri munsi mu biganiro byacu bicukumbuye kandi byizewe ducishaho kuri Kigali Real News. Ngiye muri kumwe kandi tugiye gukomezanya ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Urakeye neza. Ni muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere ni ku itariki 16 aho nakubwira ko ukwezi kuburaho iminsi ibiri kugira ngo ibyo kwica gahenge kwakozwe n'ihuriro rya FARDC gushike. Ubwo ni iminsi ibiri iri kubura, ni ku itariki 16. Bwana Bizima, ko buri iminsi ibiri kugira ngo ukwezi gushire kugira ngo bigaragare ko agahenge kishwe n'ihuriro rya FARDC, imirwano ikomeje kugenda igaragara. Niki kiri kuba muri ibi bice ko wonyereje amafoto ugereka abasirikare basubira inyuma? Niki kiri kuba Bwana Bizima? Ego ni urebye n'amabwiriza adasanzwe ntago wamenye ari kuva ku mirwano ubundi imaze iminsi ibera hano. Tuba tuzi ko mu Minembwe iteka ryose hahora imirwano, ndetse ubona ko no ku munsi w'ejo hahiriwe imirwano umunsi wose, cyane cyane muri aka gace ka Karingi, ariko ubona ko ikintu kiriho kiri gutera izi ngabo gusa naho zisubira inyuma muri biriya bice byo hasi, utamenya impamvu yari ari kubona ko bo batanga amakuru ko ari amabwiriza yavuye hejuru, ku buryo ubona n'abasirikare bari muri operasiyo bibatungura cyane, ku buryo nabo ubwabo iyo babajije, iyo ufite uwo mushyikirana ukamubaza neza uri muri iyi coalition ya FARDC arakubwira ati byadutunguye ntabwo tuzi impamvu barimo baratwohereza muri biriya bice ngo tuzahava duhawe andi mabwiriza yatuma twerekeza muri Baraka, ariko ukabona ko byanze bikunze hari ikintu kirimo umugambi uri gutegurwa n'ubuyobozi bwo hejuru, ariko bakaba barabishe abasirikare bo hasi, kuko ubizi neza ko ubu mu mpande zose yaba mu 23 ndetse na FARDC haba harimo ikintu cyitwa ubugambanyi ku rwego rwo hejuru. Ariyo mpamvu ubona ko ibyemezo by'imirimo iri bukorwe batakibitangaza ku ikubitiro, ahubwo mubibona muri mu bikorwa, ku buryo kubona uko utanga amakuru bigorana. Rero kuba babasubiza inyuma bakababwira ko baje muri ibi bice bya Runingu ariko na za Kiriba, ubona ko byanze bikunze harimo ibanga rikomeye cyane kuri FARDC ryo kuba baranze kwakira abasirikare buri kimwe cyose, ahubwo bakababwira yuko ari uburyo bwo kwegera hariya bakaza gusatira ibyerekezo bigerekeza Baraka, ku buryo babwira ko bagiye gusubira inyuma ibirometero
birenga 8 cyangwa 10 na bingahe bijyanye n'uko ngo ari amabwiriza yaturutse muri Amerika no mu Bufaransa, niko bo babibara, niko amabwiriza bahawe avuga. Nta yindi nkuru babiziho, ariko wasesengura neza ukareba ugasanga ari ikintu bahishwe badashobora kuva muri kariya gace, ahubwo hari uburyo bashobora gutegura operasiyo bari muri kiriya gice bavuye mu Minembwe, kuko ubona ko mu Minembwe mu bijyanye na operasiyo zishoboka zose hari ubujyanama bushobora kuba bwaratanzwe. Minembwe isa naho yabananiye, kuko ubizi neza ko imirwano yose abantu bamaze kuhatakariza ari abasirikare bato cyangwa se n'abafitani benshi cyane kuri koalisiyo. Ariyo mpamvu ubona ko bashobora kuba hari umuvuno bahinduye bagiye gukoresha udasanzwe, ariko bikaba byarahishwe ingabo ziri muri operasiyo kugira ngo badatanga amakuru cyane menshi kuri M23, kuko babara ko harimo abagambanyi. Yes, nibyo, kandi biragaragara yuko situwasiyo ihagaze. Ariko se Bwana Bizima, imirwano yaba yahagaze ko bivugwa ko ihuriro rya FARDC ryamaze gusohoka mu mujyi wa Uvira? Ese ni ukubahiriza RCCLF cyangwa ni uburyo bwo gukora deployment mu buryo bwo kugira ngo bajijishe ko basa nk'abavuyemo ihuriro rya FC n'iryiroha mu mujyi bahite babagayo ibitero karundura biri bubashe guhitana abasirikare b'ihuriro rya FCM 23? Yego, nta nubwo baravamo bose, ntabwo ari bose, harimo abari ngombwa ko bagiye bavamo, kandi nabwo ntabwo basohoka cyane kuko barerekeza muri ibi bice bya za Runingu, ntabwo ari kure cyane ku buryo ubona ko yenda ari ugusohoka birenze, ariko ukabona ko amabwiriza ingabo zifite muri aka gace nuko zihari nka standby n'ubundi atari ukuhaba ngo bagomba kwerekeza Baraka. Rero urabona ko aya mabwiriza yo gusohoka muri uyu mujyi ashobora kuba hari igitutu gikomeye twebwe tutabashije guhishura neza ngo tumenye n'amakuru atarasohoka hanze ngo amenyekane yuko wenda bya bihugu FARDC ikunze gusa naho yifashisha mu migambi yose y'intambara ibera muri FARDC. ubona ko ashobora kuba hari amabwiriza babahaye asa naho ari nk'itegeko, ku buryo ubona ko ibintu bari gukora niba atari umugambi mushya bari gutegura banze gutangaza, ushobora kuba ari amabwiriza koko bagaragariza FARDC yuko yarenze ku mabwiriza y'agahenge, kandi uzi ko bayimazemo igihe bahoraga bacecetse buri gihe, ariko bakaba bashobora kuba babaza ati ibyo bintu bikorerwa aho operasiyo mutegurira muri Uvira ihora ijya mu Minembwe muhora mwica abantu tugaceceka, ariko aya mashami menshi y'imiryango mpuzamahanga akagenda bivugaho ntitubishyiremo imbaraga, urabona izo ntambara muzazirwana bigakunda mukora ibyaha bimeze bityo. Bashobora kuba hari amabwiriza adasanzwe bahawe, kuko urabizi ko FARDC nubwo igira ibanga buriya igira ingabo zijya zibasha guhishura amabanga bafite, ibyo babashije kumenya byose biramenyekana hanze cyane. Ariyo mpamvu ubona ko bo bagiye bavuga ati aya mabwiriza bari kutubwira ko byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa, aribo bavuze ko tugomba gusubira mu bice biri ngombwa bijyanye n'amasezerano twagiranye y'agahenge nk'uko M23 nayo yabikoze. Yes, nibyo, imirwano irakomeye kandi irakomeje. Bwana Bizima, urabona ari iki kiri bukurikire kubona yuko zone ya Uvira na Minembwe byose ubona yuko bigeramijwe? Mu Minembwe turitega ko hari bugabane ku mutekano imirwano igacuramira hano mu Buvira? Birashoboka, ariko hari ikintu kigomba kubaho nka tansiyo, buri wese agasa n'ucyumva neza. Niba FARDC ishobora gusohoka muri uyu mujyi wa Uvira cyangwa muri izi nkengero zayo igasubira inyuma mu buryo bujyanye n'amasezerano bagiranye y'agahenge, ahangaha biba ari atansiyo ko M23 itabasha kwinjira muri uyu mujyi cyangwa gufata ibi bice ngo nayo bigenzure, kuko ubona ko abashyizeho igitutu FARDC batananirwa kugishyiraho M23. Niyo mpamvu rero keretse bibaye ari tekinike nshya barimo kuzana, bafite indi migambi yo gukora operasiyo idasanzwe yenda bakaba batari buve muri ibi bice, ahubwo we hari impamvu bivanye mu misozi miremire bakaba baza muri ibi bice kugira ngo yenda base n'abagwiza imbaraga, kuko ubona ko hejuru habananiye. Ariko icyo nacyo bagikora muri ubwo buryo, ariko baramutse ari bwo buryo bakoresheje hashobora kubaho kuraswa bikomeye cyane, kandi batabasha guhangana n'izi ngabo zaba ziturutse muri iyi misozi miremire, ndetse ubona ko baba basa n'ababari hejuru, byabagora cyane kuba bahangana nabo mu buryo bwo kubabuza kwigarurira uyu mujyi wawo. Yes, nibyo Bwana Bizima,
sinzi nimba hari ibintu twibagiwe kukubaza kandi by'ingenzi wakakwiye kwa updatinga abantu muri iki gitondo cya kare. Yego, ikiriho ni uko iyo ubona sitasiyo iri muri iki gice cya Prince ndetse no muri uyu mujyi wa Uvira, urabona ko FARDC nayo ifite umugambi usa naho ari uw'ibanga, ubona ko ari operasiyo zayo iri gutegura bucece, bijyanye n'uko ubona ko bagiye bafunga uyu muhanda werekeza Kamanyora ku buryo nta muvumenti, nta winjira muri Uvira nta n'usohoka. Iki ni ikintu kitari gisanzwe kuva imirwano ibayeho muri aka gace, ariko urumva ko byanze bikunze uzi ko iki gice gisa naho kigenzurwa na M23 aricyo gikoreshwa mu kuva muri Kamanyora ndetse winjira muri iki gice cya Uvira. Ariyo mpamvu ubona ko baborotse kubera kutizera yuko hashobora kuza. Yes, ku murongo wa telefone rero muri uru rukerera rwo kuri uyu wa mbere telefone irasa nk'iyanze, ariko icyo nakubwira yuko nuko amafoto ari kunyereka yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda ryimuka mu bice bigiye bitandukanye kubera operasiyo za Masunzu, uvuga ko yahawe umwanya wo kuyobora igisirikare muri biriya bice. Ni update rero mwari mukwiye kudacikwa muri iki gitondo cya kare, twongeye tuze gusubira mu masaha ari imbere kuko update zo nagahoraho ndetse n'akagaruka. Atwongere tuze guhura mu masaha yacu ari imbere bwakeye kuko nibwo amakuru aba yabashije kuboneka. Ni mu nkundi rero mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana, nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'imantambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.